Sing muno jadure ngrambetan. Ora kok pragino nge. Iki pragino. Orang pragino tersinggung ya orang pragino. Adik tersinggung pragino tuh artinya pengayah penari tuh pragino. Apa penari? Apa? Tersinggung pokoknya cah orang Adik pragino. tersinggung. Iya di Gumen sana. Di Denpasar. Bawa ngapain pragino? Apa? Ya dulu mau goreng tuh pragino aneh. Wih, jajau lima goreng ada pragino. Jajau lima goreng tuh sing pragino. Ada pengino. Belok aja. Boy tak pragino belok. Nah, belum. Ya belum. Pangino tuh. Oh. Sento ni mau goreng tuh pangino aneh. Apa? Ane masalok tuh pangino aneh. Celano. Oh celah. Bos ngai aja. Aduh, mau balik lu. Mau balik nak mau balik. Kira-kira ajak kudo nak mau balik di Maderai. Belajar doang talian. Doang kali wayang ho. Nambuh pendek. Mau pendek. Sekarang doang kali. Si. Nak dua mau hitung nih. Kapok. Artinya penontonnya 80 kali 2 80 kali 2 160. Ada tuh sangat pikir nih rainya nan ben kumat stroke.